amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda n'abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge mwumva nitwa Paul Biri. Amerika yarangije gutegura umushinga w'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta ku bijyanye no gukuraho ubudahangarwa kuri senateri Joseph Kabila Kabange. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ku rundi ruhande, ingabo zayo zashimuse umusirikare w'ingabo za Uganda, naho kandi i Kinshasa umusirikare wo mu ngabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu yishe bagenzi be batatu. Byose mu buryo burambuye, reka nze mbyinjiremo mwiyumve mwikaze. Mpereye kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika yarangije gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, Mossad Boulos, yatangaje ko yavuganye na Perezida Kagame na Tshisekedi ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda warangiye gutegurwa. Ubu hakaba hategerejwe kumva icyo impande zombi ziwuvugaho. Boulos yabitangaje ku itariki 15 Gicurasi 2025, avuga ko ibisubizo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu mushinga byitezwe ko bizatangwa mu mpera z'iki cyumweru, uretse ko hashobora kuzagira bike bikomeza kunozwa. Boulos yabwiye Reuters ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kugira ngo abamenyeshe aho bigeze kandi bashimye intambwe imaze guterwa. Mu magambo yati bombi babyakiriye neza, bombi biteguye gukorana natwe, biteguye gukorana na Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hagerwe ku gisubizo kizazana amahoro arambye. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byoherereje Amerika imbanziriza mushinga z'amasezerano y'amahoro mu ntangiriro za Gicurasi 2025. Amerika izihuriza hamwe havamo umushinga w'amasezerano y'amahoro wahawe guverinoma z'ibihugu byombi. Ati dutegereje igisubizo cya nyuma kivuye ku mpande zombi. Nidusoza iki cyiciro cya nyuma nk'uko byatangajwe mbere, Minisitiri Rubio Marco akaba ari Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiteguye kubakira bombi hano. Twizeye ko ibi bizasozwa vuba cyane bishoboka mu byumweru biri imbere. Gusa Boulos ntiyigeze atangaza itariki nyakuri ba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bashobora gusubirira Washington. Amerika yagaragaje ko hari ingingo z'umushinga w'aya masezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kutemeranywaho, bityo ko ba Minisitiri b'ububanyi n'amahanga bazasubira Washington DC kugira ngo ntibumvikanishe. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika byemeranyijwe ku nyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro igomba kuba iri mu murongo wa gahunda yemejwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC n'Afurika y'Uburasirazuba EAC, igamije gufasha aka karere kubona amahoro arambye. Byemeranyijwe kandi ko iyi nyandiko izajya mu murongo w'ibiganiro byahurije u Rwanda na Kongo i Doha muri Qatar muri Werurwe 2025, ndetse n'ibyakomeje guhuriza abahagarariye Kongo n'ihuriro AFCM 23 muri iki gihugu. Amasezerano y'amahoro namara gusinywa, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu, ariko Kongo ikaziharira umwanya munini kuko ifite umutungo kamere mwinshi. Biteganyijwe ko no ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yo kubyaza umusaruro umutungo kamere azasinywa, by'umwihariko rukazungukira cyane mu bijyanye no kongerera agaciro amabuye y'agaciro. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba ari narwo ruyohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika ivuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibi byanya byahariwe inganda ku buryo bashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Amerika yafashije u Rwanda na Kongo gusinya amasezerano agena amahame yibanze aganisha ku mahoro arambye nyuma y'aho leta ya Kongo na ya AFCM 23 bitangiriye ibiganiro muri Qatar, kandi ko byemeranyijwe guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomereze mu mwuka mwiza. Turacyari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherereye mu burengerazuba bwa Repubulika y'u Rwanda. Abanyapolitike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe na leta ku kuba Sena
yakwambura ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 ubwo yasimburwaga na Felix Tshisekedi. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 30 Mata 2025 bwandikiye Sena buyisaba kwambura ubudahangarwa uyu Joseph Kabila kugira ngo bubone kumukurikiranaho ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ibi byaha bihuzwa n'uruzinduko Kabila yagiriye mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFCM 23 tariki 18 Mata. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ari ikimenyetso gishimangira ko uyu munyapolitiki hari mu buyobozi bw'iri huriro rirwanye ubutegetsi bwa Kongo. Kuri wa 15 Gicurasi, Sena iyobowe na Michel Sama Rukonde yatangiye gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo irebe niba amategeko yemera kwambura ubudahangarwa senateri wabaye umukuru w'igihugu. Umunyapolitiki Moise Katumbi Chapwe uyobora ishyaka Ensemble yagaragaje ko mu gihe umutekano wazambye mu burasirazuba bwa Kongo, umwuka mubi ukaba ukomeje gututumba mu banyekongo, umugambi wo kwambura Kabila ubudahangarwa ushobora kwenyegeza ugucikamo ibice. Katumbi yagize ati namaganye iki cyifuzo kirengagiza itegeko hagamijwe kwihorera aho guharanira inyungu z'igihugu. Amahoro no kwishyira hamwe ku rwego rw'igihugu ni ibintu by'ingenzi mu gukemura ibibazo biriho ubu bidashobora kugaruka binyuze mu bikorwa bigamije guteza amakimbirane no gukuraho amahame ya demokarasi. Yasabye Tshisekedi kugirana na Kabila ndetse n'abandi biganiro by'ukuri kugira ngo baharanire kugera ku bumwe bw'abanyekongo, amahoro ndetse n'iterambere bifuza ko abagezaho nk'umukuru w'igihugu. Professeur Florimo Muteba uyobora urwego rushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta ODP yagaragaje ko kwambura Kabila ubudahangarwa bisubiza inyuma ukwishyira hamwe kw'abanyekongo n'ibiganiro biteganyijwe mu gihugu bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'abaturage na leta. Yagize ati ntabwo byubahiriza itegeko risaba inteko gutora, bica intege ibitekerezo byose byo kwishyira hamwe ku rwego rw'igihugu n'ibiganiro bidaheza. Perezida Felix Tshisekedi hagarika ibi kandi uvugane n'uwo wasimbuye. Francine Muyumba Nkanga wabaye senateri yatangaje ko Kabila adafite ubudahangarwa nka senateri ahubwo ko abufite nk'uwabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanasobanuye ko Sena nta tegeko ifite ryo gushingiraho mu kwambura uyu munyapolitiki ubudahangarwa. Ati ubudahangarwa bwa Joseph Kabila wabaye perezida abuhabwa na sitati afite nk'uwabaye perezida, si ya senateri watowe. Bityo rero Sena ntacyo yashingiraho mu mategeko ikuraho ubudahangarwa bwatanzwe n'itegeko ryihariye rigenga ababaye ba perezida. Twiteze ko iyi gahunda iza kwangwa na Sena. Muyumba mu ishyaka PPRD ryashinzwe na Kabila yagaragaje ko gahunda yo kwambura umuyobozi we ubudahangarwa yenyegeza umwuka mubi muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu gikeneye byihutirwa amahoro n'ubumwe. Leta yahisemo kwenyegeza ugucikamo ibice aho gushaka ibisubizo, niko yavuze. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu biciye muri iyi minisiteri nayo ikomeje inzira zigamije gusenya burundu ishyaka PPRD ishinja abayobozi bakuru gushyigikira abahungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo vice perezida waryo Obin Minaku yavuze ko azakora ibishoboka byose kugira ngo Tshisekedi ave ku butegetsi. Ubu busabe bwagejejwe ku mushinjacyaha mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rya Kongo tariki 24 Mata, nyuma yaho ibikorwa bya PPRD bihagaritswe by'agateganyo ikanamburwa ikibanza kirimo icyicaro gikuru cyayo i Kinshasa, ishinjwa kucyambura umuturage. Kuva mu mpera za 2023 Kabila ntakiba muri Kongo, hagaragara mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika nka Namibia, Afurika y'Epfo, Zimbabwe na Eswatini mu bikorwa bimuhuza n'abanyapolitiki bakomeye. Bivugwa kandi ko muri 2025 yanageze muri bimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ku rundi ruhande n'ubundi i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umusirikare wo mu mutwe w'ingabo zirinda perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Garde Républicaine yishe bagenzi be batatu bashinzwe imyitwarire polisi militaire bakoreraga mu mujyi wa Kinshasa. Byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa 15 Gicurasi ubwo uyu musirikare yasangaga polisi militaire mu kigo cyayo cya Camp Babylone
impamvu yabishe ntiramenyekana. Nyuma yo kubica yatwaye udusanduku tw'amasasu ahungira mu gice kiri kubakwamo inzu muri komine Kitambo nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Kongo bivuga. Aho uyu musirikari yari yihishe hoherejwe abasirikari benshi bo muri polisi militaire kuva mu rukerera kugeza mu gitondo, barasana nawe umwanya munini mbere yo kumuta muri yombi. Igisirikare cya Kongo cyatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyatumye umusirikari yica bagenzi be. Tukiri ku by'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi itsinda ry'abasirikare 8 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataramenyekana ryagabye igitero kuri bagenzi babo ba Uganda bari mu bikorwa byo kurwanya uburobyi butemewe n'amategeko mu kiyaga cya Ruberi, bashimutamo umwe. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Nile Post, umusirikare wa Uganda washimuswe ni Peter Edwin Chalimo, wafashwe mu masaha 12 z'igitondo ku itariki 14 Gicurasi 2025. Umuvugizi wa polisi ikorera mu ntara ya West Nile, SP Collins Aseya, abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batwaranye na Peter Chalimo imbunda yari afite, ubwato bwifashishwa mu burinzi ndetse na moteri yabwo. SP Aseya yagize ati ubwo basubiraga mu gace ka Dei baparikaho bahuye n'igico cy'abasirikare ba Kongo bagera ku 8 bashimuse Peter Chalimo hamwe n'imbunda ye, ubwato na moteri. Ntabwo bisanzwe ko ingabo za Kongo zitera iza Uganda kuko zisanzwe zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF na Kodeko mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Kuva mu Gushyingo muri 2021 hatangiye iperereza rihuriweho kugira ngo hamenyekane abasirikare bashimuse Peter Chalimo, icyatumye bamushimuta, ndetse hari gukorwa ibishoboka kugira ngo abuhorwe. Nahansoreje mbashimira kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Reba ko kanze subscription kugira ngo andi makuru atagucika. Amakuru yo nakagaruka naho ubutaha.